Ngatho muno ni undu wa gucoka na ndirehoka no urathi na mbere wega. Ngumo ya muhia wa maingi ironekana kunyua mai o gwake, no Luciana Creative akonekana kwambatira na ngumo yake nginyagia views ciake guku kwa YouTube. Ndigano ya muhia wa maingi na Luciana yari ya maithori muno, kuria tuonire Luciana eyumiria akirira muno akiuga uria baby daddy wake amutiganirie na kahii kao makiria thina na akimove on na kuhitia muno akianjia kurekereria content cia kumunyeruria na cia kumucambia cia baby mama. Muhia wa maingi haronekana kuremwo kuhitha thoni ciake ni undu wa muturire uyu mweru wa Luciana, kuria eyumiria na kugeria kunyeruria her new found life na 90k kamso. Luciana akoretwo akionia followers ake makiria guku kwa YouTube uria marendana na muini wa mugithi 90k kamso. Video irakenererwo muno na video riu ironekana gukorwo ikiguciriria muhia wa maingi. Kwa miaka mingi muhia wa maingi aronekanaga gwiciria ati gutire mundu ungienda Luciana kuona amutigire ta kairitu kanini confused na gacingo mother, na akimuigirira murigo muritu wa kwanjiriria muturire atari onake akireraga kahii kao. No riu Luciana aronekana kwimenya na kuona mundu wa kumwenda hamwe na kahii gake, na 90k kamso ni arakoretwo akiandia about Luciana na kahii kau gake. 90k kamso akiuga we ni muthukumi muno na mbeca ciake gutire mundu ucihuthagira, koguo ari ready kurera Luciana na kahii gake nacio. 90k akiuga we ni mwana wa single mother, koguo gutire ruo rwa Luciana atange understand. Muhia wa maingi undu uyu ndi uronekana kumwagithia toro, kuria eyubiria na iturura maria makiri ngoro, aria marakorwo makimutukimira videos na comments makigeria kumutag hari ndeto ici iragitrend muno cia 90k kamso na Luciana. Muguo uyu wonekana gukorwo ukiuma imwe kwa imwe kuma kuri muhia wa maingi. Alafu after mapenzi yangu na huyo mwenye tulikuwa na yeye tunaleta online iliisha, kube in-laws hawaku move on. In-laws bado walikuwa wamekwama, walikuwa invested kwa hii mapenzi. Alafu sasa mapenzi ikaisha na in-laws wako pa karibu ni nyongwe. In-laws wako pale kwa mapenzi. Sasa shida inakujia wapi? Huyo nilikuwa na yeye ameenda amepata mapenzi. Mimi nilikuwa nimepata mapenzi hata mbele yake. Lakini sasa